Nakon što je zadrugarka Anita Stanojlović imala intimni odnos sa Jovanom Tomić Matorom pred kamerama šeste sezone reality show programa Zadruga, mnogi su se zapitali da li će se njena majka oglasiti ovim povodom. Podsjećanja radi, Anita je nakon razmene nežnosti pred kamerama sa Markom Markovićem i Lazarom Čolićem Zolom prešla i na žene, a ono što je pojedini oštro zameraju je i to što je ima maloletno dete kod kuće. Čim sam bila sa Jovanom, to znači da je bio haos. Top je osjećaj, ali bilo mi je bolje sa Matorom nego sa muškarcem. Mislim da će me majka izbaciti iz kuće i da mi je već spakovala stvari. Nisam ni ja znala kako izgleda seks sa ženom, ali sam uživala. Naša energija je bila nestvarna. Legla smo da spavamo, a onda smo Mator i ja počele. Aleksandra je izašla iz sobe jer joj je bilo neprijatno. Znam da nismo normalne, ali nemam osjećaj kao da je to nešto bitno, jer u seks računam samo kada sam muškarcem. Ispričala je ovim povodom Stanojlovićeva. Ovim povodom oglasila se njena majka Angelina. Ne želim da pričam o Anitinom ponašanju u zadruzi, a kamoli o njenom odnosu sa Matorom. Sramota me je da izađem na ulicu zbog nje, nisam je podržala da uđe u zadrugu, a njeno ponašanje tek ne mogu da razumem, niti da podržim, kratko je poručila Angelina.